سەرکردەیەکی پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا دەبێژێ بەبێ لەشکرە ڕۆژ و ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریێ ناوچەیە ئارام لە ڕۆژاوای کوردستانê سەر ناکەوێ. نوری بریمۆ ئەندامێ کۆمیتە ناوەندیە پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا ڕاگەهاند ku ew hewl didin rolek bi enekese û leşkerê roj di navçeya aram de li Rojavayê Kurdistanê werêdan. Nurî Brîmo got jî ku hewlên wan ji bo birêvebirina navçeya arame ji aliyê enekese û leşkerê roj ve ew jî bi hevbeşî li ger Amerîka û Tirkiye. Dezanîn ku eger herdû alî bi beşdariya enekese û leşkerê roj razî nebin, navçeya aram bi tu awayekî ser nakeve. نوری بریمو تکازی کرد که انجمن نیشتیمانی کرد ل سوریه نه به سر تو ایدئولوژی که تندرو ویا و لشکر روجی هزک نیشتیمانی روجاوای کردستانی و هر دو آلیجی جخل که رسانه روجاوای کردستانی پکتین. هروها سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گوتجی که لشکر روج هزک قبول کردی سر است ناف دولتی و مشق به هاتیه کرن و رولک گرینگ ده شر دجی تروریستان رخصتنا تروریستی داعش ددیتیا. ده دم داوید توا سرکردن کرد تکازیل سر وگره لشکر روج بوی روجاوای کردستان دکن و دبیجن که بتن لشکر روج کاری روجاوای کردستان بپارزه. بتن پیدا به تو اوایکی وگره لشکر روج قبول ناکی جبر وگره لشکر روج بوی روجاوای کردستان وکم مطرسیه که لسر هبونه خود بینه.